Jelena Bugarska je rođena u kraljevskoj porodici, ćerka bugarskog cara Ivana Aleksandra. Godine 1332. udala se za srpskog kralja Stefana Dušana u strateškom savezu. Jelena je postala kraljica Srbije, a kasnije i carica kada je Dušan preuzeo titulu. Dušanu je rodila sina, princa Uroša, čime je obezbedila budućnost dinastiji. Helena je bila duboko religiozna, finansirala je manastire i podržavala pravoslavno hrišćanstvo. Aktivno je učestvovala u diplomatskim poslovima i dvorskoj politici. Kada je Dušan iznenada umro 1355. godine, Helena je postala regentkinja za mladog Uroša. Borila se da održi ogromno carstvo dok su se plemići pobunili. Helena je umrla oko 1374. godine, neumorno se boreći da očuva Dušanovo nasleđe. Danas je pamte kao moćnu caricu koja je oblikovala srpsku srednjovekovnu istoriju.